twongeye kubaha ikaze kuri chaîne yanyu Diaspora plus 250 Diaspora plus 250 TV Diaspora guteranya 250 kuri ino nshuro tuje kuganira kuri journée sportive Namil yabaye tariki ya 3 z'ukwa 9 2022 ibera Avenue Tabora 21 muri Namil, aho bahuza urubyiruko n'abashesha kangohe mu kuganira ku iterambere ry'igihugu, ariko uhasanga ibikorwa bya siporo no kwibukiranya ubuto mu kuganira n'inama z'abakuru. Nge ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Amani Zuber. Namil ni mu majyepfo y'Ububiligi, akaba ari umurwa mukuru wa Loni, akarere kavuga igifaransa. Abanyarwanda batuye muri uwo mujyi no mu mpengero zaho bahuriye mu busabane buzwi nka journée sportive, busanzwe bubaho buhuriza hamwe urubyiruko ndetse n'abakuru batuye muri uwo mujyi wa Namil. Bahuriye mu tsinda rya Diaspora DRB Rugari, ishami rya Namil, bahuriye muri uwo munsi wa journée sportive bagamije gushyira hamwe no kuganira ku iterambere ry'igihugu cyabo. Ubu busabane buzwi nka journée sportive bukorwa mu byiciro hakinwa imikino itandukanye. Iyo journée sportive ni igikorwa ngarukamwaka kimaze kumenyerwa, gukundwa no kwitabirwa cyane ku bagahuzamiryango mu Bubiligi no mu mpengero zabwo. Umuyobozi wa Diaspora Nyarwanda ishami rya Namil, Jenny Faida, yafashe ijambo ryatangiye ashimira abagize uruhare mu gutegura icyo gikorwa, aho yashimiye cyane komite ye abereye umuyobozi, akurikizaho abafatanyabikorwa harimo Ambasade y'u Rwanda, Rwandair, ushinzwe siporo n'ubuzima muri Namil, Charlotte Bazirel, na Burugumestre wa Namil Maxime Prévost, n'abaturutse impande zose baje kwifatanya nabo. Yongeye guha ikaze Ambasaderi nyakubahwa Dr Sebashongore Dieudonné. Ambasaderi Dr Sebashongore Dieudonné afata ijambo yasabye abitabiriye iyo journée sportive kurangwa n'urukundo no kwirinda amacakubiri. Yagize ati, mu kanya ubwo navaga mu Rwanda, gahunda ya mbere numvaga nakora yari yo guhura namwe nk'umunyarwanda, tukaganira igihugu cyacu, twirinda amacakubiri. Uyu munsi uwo uri we wese
n'aho ukomoka hose uri umunyarwanda. Iryo ni ijambo yakoresheje cyane. Ambasaderi nanone yasabye abanyarwanda batuye muri Namibia kurangwa n'ubumwe, iyo nkingi y'iterambere. Ati nagira ngo mbisabire kurangwa n'ubumwe, urukundo, gukunda umurimo kandi mukomeza mukora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza, biruhura umubiri bikaturinda n'amavunane. Iryo ni ijambo Dr Sebashongore Dieudonné yahaye abantu batuye muri Namibia. Mu gukomeza turagenda tubagaragariza ibikorwa byagiye bibera muri Namibia, aho mu gitondo bakoze urugendo hagati ya kilometero 25 n'amaguru, ping pong, volleyball, football hamwe n'izindi turi bugende tubereka bagiye bakora. Mu mikino yaranze uwo munsi harimo nka mini foot, basketball, volleyball, jogging, march, ping pong, igisoro, tennis, aho basuye umujyi wa Namibia naho Sambre na Mez bihurira. Bagize nijoro ryo gusabana aho bagacinye karahava.